Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля Сәле кітабында айтады: «Яс'алука насу ани саати, кул иннама илмуха индаллах, ва ма юдрика ла'алла саата такуну қариба». Аллах Субханаху Тааля айтады: «Соралла саңа адамла дейді, қачанды қиямат күн сағат қачан келлікті деп, айт дейді, аны илмусу жаңызда бір Аллахтады. Қайдан білесе, қиямат күн жуғы сеуа дейді». Аллах Субханаху Тааля Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға асхаблары қиямат күні сүннен сорыйлы. Қиямат күн қачан болуқты деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға жауапла беріп тұрғанды, қиямат күн белгілері былай болуқты, алай болуқты деп түрлі белгілені айтып тұрғанды, қылықланы айтып тұрғанды. Бізге де ол сейірді. Қачанды қиямат күн? Қиямат күн жуықлашқан болыр му? Оғысы энттада бармыды заман? Ма алайда Алла жұмыш болғанды, былайда былай болғанды, су басқанды, күн тұтылғанды, ай тұтылғанды, жерін үстінде артықлықла жайылғандыла, бұсырмалланы қыралла жуықлашқанмыды қиямат күн? Ол жұмышла барысы да қиямат күнні белгілері мілі оғысы бармыды энтта заман? Ол сорула бізде да қозғалалла, бізге де сейірді. Біз де сүйебіз білерге қиямат күнге 50 жыл мы қалды, оғысы 100 жыл бармыды? Оғысы аннан көбірақ мыды, аннан аз мыды? Анас радиаллаху анху айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға асхабларынан бірі келіп сорды дейді: «О Аллахны келечісі, қиямат күн қачан?» деп сорды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жауап береді: «Ва ма ағдатта лаха?» Не хазыр еткенсе аңға дейді. Не біле хазырланғанса аңға дейді. Қиямат күн қачанды? Көп мü аз мı қалғанды? Білерге сүйе біз ол сейірді хау. Ол бола тұрған ішле келішемілі, келішмеймілі? Алай Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп кере, көп жерде сыфатланы айтқан есе де, бұл соруға не хазыр еткенсе дейді. Қиямат күнге не біле хазырланғанса дейді. Ол боллықтаңа шеклік жоқты. Аллах Субханаху Тааля белгілеген күнінде келлікті, айланырықты. Аллах Субханаху Тааля ол қияманы айланғанын көргеледен болырға Аллах бла сақланайық. Нектегенде, аны көріклі жаңыз да гәуырлалла. Аны көріклі Аллах Субханаху Тааляны Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқанша, эм аман адамла, эм жаман адамла Алла көріклі дейді. Аллаху Тааля бұла сақланайық Алланың ішінде болғаннан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның соруына жауап береді: Аллаху Тааля бұла эманы келечісіні сүймеклігін біле хазыр болған ма дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иннеке ма'a мен ахбаб». Сен сүйгеллерің біле бірге болырса дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: «Ас-саату ка-хамилил мутимм аллази ла ядри ахлуха мата тафджуухум би-валадатиха лейлан ау нахара». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қиямат күн ол қарны болған тішіру кебікті дейді. Қарны да толған дейді, заманы жеткен дейді. Ақыллары білмей сақылап тұралла, қачан туарығын, қачан табарығын, күндіз мü, оғысы кече мü? Қияма күн, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қарны толған тішіру кебікті дейді. Толып бошағанды, 9 айы жеткенді, ма енді табарға керекті, кече мü, күн мü деп сақлайдыла дейді. Қиямат күні айланыр заманы жеткенді, кече мü, күн мü, қачан, не заман жетіп қаллық болыр деген біле сақларға керексе дейді. Муира ибн Шу'ба айтады: «О адамла дейді, о адамла,
Kıyamat gün kaçan dep turasız deydi. Kıyamat gününü sağın Allah'ına turasız deydi. Sizden birigiz avuşsağız, kıyaması aylangan deydi. Kıyamat gününü sorup nek turasız deydi. Kaçan bolluktu dep nek sorup turasız deydi. Anı belgileri kallaylallah, juğuk mudu, uzakta mıdı? Sizni birigiz avuşsağız, kıyamat günü aylangan deydi. Ol ne koşmaydı, ne koratmaydı, ne bir zat türlendir almaydı. Janınız da etkeni bile kabırına kömülüp, ne Allah Subhanahu Teala'nın rahmatın, ne de azabın çege kıyamat gününü saklaydı. Bir zat türlendirge onu bolmağallay, kıyamat gün ana aylangan deydi. Ulu kıyamat günü üsünden sorula, sormayıkta, gitçe kıyamatımızını sağışın eteyik, oldu, ajalımızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, innal kabra avvela manzilin min manazilil ahira. Kerti de kabır, ol ahiratını birinci jerlerinden deydi. Ahiratını birinci atlamlarındandı, atlamını birinci tapkası deydi. Kıyamat günü hazırlarına süyüysen, kıyamat günüsünden sağış eteysen, ana tansık boluysen, kabırını sağışın et deydi. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu aytadı, dünya sırtın burup ketken deydi. Ahiret allım burup kelet deydi. Har birini de kesini balaları, kesini kulları, kesini ahulları bart deydi. Dünyanı ahullarından, kullarından bolmağız. Ahiratını kullarından, em ahullarından bolğuz deydi. Bugün işti, joktu hisap, tambla hisaptı, joktu iş deydi. Ölgen bir etsek, ajalımız bir jetse, kabırımızga bir kömülsek, bizge ma ol gün kıyamat kelgendi. Eki kıyama da birgesine ajalımız da Allah Subhanahu Teala kıyamatın aylandırgan zamanda kellik sorula da, barısı da bir gün aylanadı. Anı için anı sünnen sorayık, anı belgilerin kaçan kellik bolur kıyamat gün. Kaysı kıyamat mı sorasa? Gitçe kıyamat mı? Ajalım mı sorama? Kaçan kellik bolur ajalım? O sorunu sorabız mı biz kesibizge? Meni ajalım kaçan jeterik bolur deb. Anı ilmi suwa Allah-u Teala'nın kolundadır. Janınızda oldu onu ötken kimge kaçan jeterigini. Allah Subhanahu Teala aytadı: "Ya eyyuhellezine amanu ittaqullaha vel tanzur nafsun ma qaddamat ligad vettaqullaha innallaha habirun bima ta'malun." Allah Subhanahu Teala aytadı, Allah-u Teala'nın birligine inananlar, korkuğuz Allah'tan, qarağız sizni birigiz, tam bulağa ne etkenigizni, korkuğuz Allah'tan, Allah-u Teala biluvçudur sizni etkenigizni deydi. Allah Subhanahu Teala imanları bolğanlar, Allah-u Teala'dan korkuğuz, tam bulağa ne aşırganını, tam bulağa ne hazırlanganını sağışın et deydi. Kıyamat gününü saklay. Ol bizni kıyamabızını keltirlik keleçige soru sorsak. Kaçan kellikse sen manga dep. Jan aluçu mülöyikke. Ol Allah Subhanahu Teala har biri bizge de jberlik keleçige. Sen alaylayına, sormağallayına, bildirmegellayına, eşiklerini kakmağallayına, süygen zamanında kelip mi kallıksa, manga bir hapar bildirik tüyülmüsü dep sorsak, ne aytırık bolur edi? Kesi süygen zamanda kelip mi kaladı? Oğusu kelir haparın bildiremedi. Çal basmagan mıdı başını? Başın sakalın ağarıp başlamagan mıdı? Közün erteçe jütü körgeni kaytışmagan mıdı, toxtamagan mıdı? Bir juknu okuy başlasan, alğa bula artğa etip toxtamay mısa? Adam aytkanını o saqatlay eşitmegelleyine, janıdan sorup,
игирак тыңларга эштерге сүймеймиси? İşlegen zamanında sanın çarxın arıp başlamaganmıdı? Erteçe jaş zamanındaça ertenden iňirge deri terlegenin barıp işley almaganını eslemegenmisi? Tögörektegile baştagıla ketip жаңыз da sen kalıp turganını eslemegenmisi? 40 yılın tolmaganmıdı? 50 tolmaganmıdı? 60'ın bolmaganmıdı? Allah subhanahu taala olsana kellik keleçini alından okuna haparların jettirgelley turmaymıdı? Allahu taala bizge jan aluvçu möleyikni o sagatlay sunmay turgallayına imeydi. Bizge haparın iyip turadı. Bizge har künnen keçede künde eşikleri bizni kağa, terezemizni kağa, kabağımızı tavuş ettire, sanımızı, çarxımızı tıkırdata, kesini, haparın bizge eşittirge süymeymidi, küreşmeymidi. Oğusu bizni yüreklerimiz mi karalıptıla, bizni yüreklerimiz mi sangrav boluptıla. Yazib ibn Aslem aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manga sordu deydi. Cennetke kirge süyemse deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashablarından birine soradı. Cennetke kirge süyemse deydi. Hav deydi. Cennetke kirge süymegen kim bardı? Hav süyeme o Allah'ını keleçsi deb aytты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytad. Kesinge süygenini başkaga da süy deb aytты deydi. Cennetke kirge süyüsen kesinge süygenini başkaga da süy deydi. Başkalara da akşılıkını izle deydi. Allah subhanahu taala'nı razılığın tabarga cennet yolunu işle deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Yadkhulul cennete unasun afidatuhum ka afidatit tayr." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Cennetke kirile deydi kavimla, yürekleri kanatlıla kibik deydi." Yürekleri kanatlıla kibik. Kanatlı, jerin üstünde Allah subhanahu taala jaratkan zatladan em korkağıdı. Aşçık okuna tavuş etkeninleyi o saatlayına uçup ketedi. Korkaktı kanatlı. Allah subhanahu taala cennet ahulların sıfatlay yürekleri çıpçıkla kibikteydi. Allah subhanahu taala'dan korkmaklıkları bolğalla. O saatla yakına ne az zatçıkını eşitsele de, ne az zatçıkka çakırı bilsele de Allah-u Teala'dan yürekleri korkalla. Çıpçık ertellikte aç karnı bula kalay uçup ketiyse de Allah-u Teala'ga ışanıp ingirde toyup kaytkanında yürekleri Allah-u Teala'ga ışangalla, bazыңalla cennet ahulları. Malik aytadı: "Men deydi yaşagan jerimde deydi Medinada Allay kavimlaga tübegemme deydi. İlmuları bolgan Allay kavimlaga tübegemme dünyanı izliyle, dünya bula küreşiyle, adamlaga katışıyla, yaşauların bardırıyla 40 yılları tolgallaya adamladan ayrılıp bir canına ketiyle deydi. 40 yıllarına deri adamla birge işlegen, yaşagan, yaşauların bardırıyla 40 yılları tolsa bir canına ketiyle deydi. Allah subhanahu ta'alaga tabını ile deydi. Endi ol bizni halkımızın 40 yıllıklarını isinden aytsak, tapsızanlarga da bollukla nek degende bizni 40 yıllıklarımız alkınçı üdegili de bolmagandıla, umutları alkınçı tau başındadı, alkınçı üyürda kurap, sabile de tabıp, alanı da östürüp, üdegili etip, ala enta da bir 70-80 tap düştü 100 yıl yaşarga umuttadıla. 40 yıl olaga yaşauunu allıdı. Alay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashabları alanızlarından kelgen akşı tölülü 40 yıllarında yaşauların aslamısın öttürgen biz dep qarıyla.
Üdegili de bolğanla, sabile de öskendili, har bir jerin tapxandı, endi 40 yılımda жаңыз da Allah subhanahu ta'alaga tapınmaqlıq, жаңыз da anı razılığın izlemeklik, ahiratımma, ajalımma hazır bolmaqlıq degen bile jaşıyırlar. Fudayl bin İyad aytadı. Bir ölenge sordu deydi. Neçe yılın bolat dep. 60 dep aytты deydi. 60 yılın bolat dep aytты deydi. Sen 60 yıldan beri Allah subhanahu ta'ala'nı alına barasa deydi. Jeterge az kalgandı, köp kalmagandı dedi deydi. 60 yılın içinde Allah-u Teala'nın alında barasa, jolunu ahırına joğuklaşkansa deydi. Sonra inna lillahi ve inna ileyhi raciun dep aytты deydi ol erkek grup. Barımızda Allah'ını biz, barımızda analına kaytırık biz dep aytты deydi. Fudayl bin İyad ol sözlerinin mağanasını anlaymısa dep sordu deydi. Ol sözlerinin mağanasını bilemse deydi. Har bir biz de Allah'ını biz, Allah'ın alına kaytırık biz deysen, Allah-u Teala'nın alına kaytkan zamanda Allah-u Teala toxtatırıktı. Toxtatsa va sorluqtu. Sorsa va ne cennetke, ne cehennemge, ne razılığına, ne çamlanуына жолun ayrılıktı deydi. Sonra ne terge bolluqtu dep sordu deydi. Ne amal bardı, ne teyim dep sordu deydi. Fudayl bin İyad aytadı. Ömürüңü kalganında akşı bol, öttürgenini keçer deydi. Kaldırganında da aman bolsana, kalganında da öttürgeninde eksin de birge sorur deydi. Har biribizne de kıyamabızga köp mü kaldı, az mı kaldı? Ol ilmi жаңыз da bir Allah'ın kolundadır. Şöndüge deri tapsız yaşagan esekte, terslikle etken esekte, жаңылgan esekte, Allah subhanahu ta'ala'nı çamlandırgan esekte, mından arı kalganında akşı et alsak, akşı yaşay alsak, Allah-u Teala'nın razılığına jet alsak, Allah subhanahu ta'ala kalganыбызны da suaplap, öttürgenimizni de keçip, kesini rahmatına jeyiştirir dep umutubuz bardı. Allah subhanahu ta'ala kıyamaların saklagan, köz allarında tutkan kulladan boluşa Allah subhanahu ta'ala barımızga iman bersin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.